Minister Haruna Kasoro abanze koreka abantu habujunanzwa wa memba w'akakiiko aka Central Executive Committee. Memba wa SEC alina okukola policies mu SEC n'abo ezisobolwa ezitambuzibwako ekibiina kyaffe okuviira ddala wansi ku grassroots mpaka waggulu. Minister Kasoro hona shabira baturo okoresa ebiina by'okwegitombya byabo okurwanisa obworo. Buli muluka nga tugambye asatu agali muluka nejjanga nga policies ze asatu agali muluka tugagatte tugakolemu seke muluka tugakolemu sako mu muluka tugawe miliyoni oba 10 oba miliyoni 2 batandikirawo. Kitegeeza okulonda ne bakunaggwa bamemba baffe balina ensonga egenda okubasigaza bumu era bambala yero paka emyaka 5 ginayitawo ate tubagambe tuwaliyo n'okulonda. Abarikujwekera ekibiina kya NRM abahikira aha mukoro ogwo hine bagambire nyonyina amasiko tureba abantu abo obusobozi bwabo notenshaho yabo nyenda kutera umuranga ngo abantu bona turebe ideology tutakarebe se twatakumanya umurimo gwabo niguha kamu NRM ko msizo go kwiyatushobora yagezaho kutoreka kito bamemba ba NRM ito tubire tukomako tero bururu tucheza turugoko tuta amakuraga gasha kwa Susan Charlesima. Polisi omukyanga kya Albertine eyonjira amaani omukushomesa abashoboze emiringo y'okwerinda n'okurwanisa okubarikaho okw'emiriro. Ekintu kijaho bwanyuma y'emiriro okuguba nebarikaho mu myanya etari emwe n'emwe eri kukorwamu eby'obushobozi. Aho imeyo serene yetwa buguru butakora hansi okuraza emiriro twirene kwate ebyombeko ebirumwa amaduka hamwe n'amashomero. Omereji harimo gubiregura hace kucecereza ebintu by'abashubuzi mu bank sale omururembo rwa Hoima. Oina kuba ine kitu kitueta PPE, personal protective equipment. Mukulia kurungu wira bunu yonyina ogambu tuzinu zikunyambe musumate kusaku musara tinkusorako kiso kunyama kuba muliro kumare dakika zinga musani mukulia kurungu ngotu kama ntu muliro iwe kwa mtu kunira mu dakika ogupa kukyala stage yokubanza aho inakuba nokolaki n'orwara. Omukushomesa abashubuzi aha katare ka Hoima Central Market owa Fire Brigade Corporal Dennis Busobozi ayihanangiriza abantu na mnonga abashubuzi okureba ngo bakorekere kubasika okurwanisa emiriro yaba yabarukireho mu kyanga cyabo. Tukabaza twagamba obutafuayo omuntu nabana acyumba esikiri nagirekaho nagenda kule simisimu ekando nijuka mukatale kirekyo tukabolekya twagamba nti alimu obuntu bali bateira entrances obupirapiro obu baitu nywena mukabukozesa mukabusisa mutamanye mulimo gwabwo. Ogu ashoborire emiringo eshatu y'okurwanisamu omuriro gwaba gwabarukireho. Hariho ebintu 3 engero obutagasi buli batamu kyokubanza ta radiation, convection na conduction. Radiation ni bwonko obutagasi obutuyanka musana, then convection ni bwonko okurora esigiro giteire hali, then nekitu ekinunde orgoye ruli hande nosanga orgoye nirwokeza kinunde kisika nikiokya. Then conduction niko kuata kutera undo ko kuata sigiro kahuraki obutagasi okurespondinga omubwangu nyesiga emotoka bitayo abiparking ebyafaya parking ha region mwatuma isombwangu twara edakika 5 zonko kwikankai aho kuba hariho obuzu. So nyisuka that time eyanterire so mutingwe na kumugamba akonka bakatero uyo wakozere ki hare jone edakika 10 twafuna omuliro nikuja ndikotebindo kati leo twasaza okulaba tujje tusomesa bantu tubabulire kiki kyetagisibwa okulaba ngo emirire
tisobola konona ebintu byaffe. Bamwe mu batura basima emishomo etandikirweho polisi n'ekigendererwa ky'okurwanisa omuriro. Kebiro bisatu enyuma tukatunga ekikanga bwahali enyuma omuliro gwakwasire gwayokya enju nyingi kandi gwayokya ebintu bingi kyonka habw'okubulwa obutamanya otherwise ebintu ebiba bwaire babisevinge. Many times we have ideas of doing such things, and we find that when we get into those problems, we lose out of property, even pastors, even churches, even in our homes, in our businesses. Amakuraga gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto. Ambrose Nwagaba Katoto abashaho mu district ya Rubirizi bashabwa okora kuronje emirimo yabo no kwetantara okosha ahamirimo ebigambirwe aha mukoro gwo kwayo mbutongore bimwe habyombeko ebyombekirwa harimo Onjera Health Center ya Kashatu omukuterera kutandika omurikaterera okutandika kukoresebwa ebyombeke ebi aharimo Onjera Health Center ya Kashatu kukakwasaba ba Footnote Consultant Limited kandi ebyombekirwe bihirwe mu butongore okutandika kukoresebwa. Then ogumurimo initially kagu no kumara imezi mukaga tuje ataguhendera 2011 yo kwa mukaga 2025. Now contractor akabaye no gukora kikweta mu scope of work. Contractor akayi no kumaliriza ejo OPD uko abagambira akakitandikaho kare mugati yacheza yajukomya rwagati. So akayi no gukora finishing iyo munda na heru. What they are doing, we have OPD services, we have IPD tukeleza bitande, then tunezwa kweta MCH tukeleza bana polio, tukeleza bakaza binenda abaza kuzala no kuzaza nituzaza. Konka tunena lab services. Ebikubira agenda jya no misho wakoze gino constituency turone contemplating turonde ahituratekana na health center fo konka kizibu tubirotine mwanya itakeri kwemarira konka abaturage baturaganisa ngo baza kugura itaka ereherere no mwanya rero tubombekera hagana amajo. Honorable Muhammad Katoto omnyishengero wishaza lya Katerera arabwira abashaho abarukutwariza kuba barwire n'aba barukosha yosha okureke mzeji nyotsire nintunga amasimu umarwara gandi abarwire kuyija bakasitamaho bizire kugemesa abana bakasibaho izo baryona bizire kurwara kujanja bwo bakasibaho izo baryona abamwene babagambira kubi nyenda kushaba ngutingo na tunge report yo no mwishazomu yirwariro abashaho bari kurabya kubi abarwire stinga abarwire niki eja percent zimwe imwagire mbabongiye umushara namoro ko mushara nakukarita mwiza akuba kuba bahire mwagera mwatanduka ubuduka mwagera mwatanduka business ahandi hati ni yamana gona gazirega gaji emirimo yani ya direta yabe wayewe ngo waza kwijaha ukakora application mu ndumuru mugahi umugavumenti challenge y'abantu be cyangeje babire bine challenge yo kufuna ubuhereza bwo byamagara abo kujya mu health center ya Kashate ndije heri eriyo mutawuna kanso kuruga kuzo mutawuna kanso ninga kilometers 5 ningina ndije ryabakara naha gutwara nga kilometers 4 so ekizibu cyarwa gataha biratariho ubuhereza bona gasha kwa Onesimus Ndianabo. Onesimus Ndianabo reka tumreho tugaruka nagarukorata. Wekoza momo no wina mani ko kutunga ibanja juba hatari okuteganisibwa abasimu yawe imata star imwe mukagitano star itano hashi okurondaho ahamiringe tagemwe nemwe eyo kwehora obase kwehora kasente ona iwakendera kandi sente zako holyo no shashibanja no basa koniserezaho uyukoza momo advance ejo niyo momo amana gari kuretera kukiraho.
Kahumuro Mbarara City eriyo mahisa nyungu okutaya isempaka zo kweshongora heza music, dance and drama ezihanga lyona ahabwa amashomero aga primary. Amashomero gatandika okukomorembe lizoba kandi Mbarara Junior School niyetaya yisempakezi. Omunyamakuru witu Ella Shiza na timu yona bayitira hari Mbarara Junior reka turebe entebe kanisa ahuzaika. Yes, Eli Achiza. Yes, turi ahishomero Mbarara Junior kandi enshonga no kureba okubetebekanise no kwongera kugenda misho okutaya isa empaka ezihanga lyona ezebyeshongoro emizano hamwe nebizino. Omwaka oguhwire zikaba ziri omurembo rwa Mbare omuchanga echa Eastern kandi omwaka ogu Mbarara Junior erikujwekera orurembo rwa Mbarara City niyo yatorinwe kubasa kuba netaya isa empakezi. Twine omwami Mugume Nathan ori mukuru w'ishomereri kandi nzaganira nana okubetebekanise twakwakira. Wewe Mnonga ni ashemerwa Mnonga obukwija kwanyu na Mnonga ntwenda kusima Vision Group abokuwa nekira kweta omuntu byentunguka and more especially in issues zikwatikine n'ebyobwegesi. Tubasima Mnonga. Amazina ndi Mugume Nathan kandi teacher wa Mbarara Junior School. Abahirwe itwe n'abambara high school hirwe chance yo kugira gutebe imbere umwaka ogu kwatikina na music, dance and drama. Ibyeshongoro okuzina hamwe no kuzana. Kandi yenda kwamanyisa ngugu n'umuntu gwitu gwa kabiri gukubanza ni 2018 tukatunga chance yo kwebembera amashomero aga twahostinga mwene tukahostinga enyimaho music ekabane cyakuba national theater kunka wakati yabago kaba ka traffic kati yabago ko mwana butaba safe ministry kashamia jangunga ekabantu baze kukorera umashomero gabo mu region zabo. Mwene nyibasima nyenda kusima Ministry of Education abo kutwicereza tukarga mukati yawo gukakamba. Mwako gumwe tukaturuguru Northern Uganda, mwako gumwe tukatiri masi Hoima North Western hati twirujembare hati twizire tugarike twagaruka Mbarara itekateko mwako kwijana za kuzahandi. Abishe abantu mwera kutureba nyenda kwamanyisa ngu kutandukana n'ebiro 25 Brawe na bitano twinaho official opening na bitano next week kwa mnano rukubanza twinaho official opening y'ibintu ebi kuruga amashomero ka kurugo mu Uganda yona nduza kugiraho opening ceremony ari Mbarara High School kandi abokayinde facilities nyinyi kandi Mbarara High School taro junior yenda kusima headmaster wa Mbarara High School abo kwiciriza tukakwatanisa naganda amashomero gatweheri twine amashomero iganashatu agutwe ku expecting nakabe gariganana ngakuteka ngu agakonfamingira za itoka naho n'amashomero iganashatu buri shomero ndabande leta minimum abana nkagana batanu kandi amashomero amahanga ngeri tuga Mbarara Junior School tucyakutwa hati kakwa yitu n'abandi gana 10 meaning Japo to expecting abantu barenjero mutwara gumwe arushoze rwitu. Nyenda kusima polisi itwagize na yinkiko, nyenda kusima RCC witu wa Mbarara na no wa Mbarara Stenos, nyenda kusima RPC bona abutwamanyise kandi abarwede providing a security kugira abana babarya babene baturage na nekiro tugizeho urukiko rw'amani kutebekanisa na ba commissioner education so ikintu kiyo kigenda nisho kureba umwaka ukwire twatwine film erugamba byo musija okweha okandikisa abana mu kitongore cyanira nebindi nkebyo umwaka ogw'empakezi tebekanisibwa mu turgo tukutana hona n'umwaka gwawire abuko noreba messages zitu ntwenda zigunuze muzikire kimwe deep abantu hato mwako ogu na wesimu no kwandikisa abana umwana yazarwa ati bwa nyuma sandi ibiri umutware bagende bamuhandikisa so twende jo message kabanga
mu Uganda hari umuntu uri kujya gukora ikintu wenda yatihandikise etine ndangamuntu tukutera karuru tukuraguza no basota tukutunga loni tukuza heru mwenebyo ejo nisimu message ako abantu tubejumbire munongo mukuyandikisa batwaranke bizana so messages unungenezera birumbana wana onda numuzira hurire kintu no kirabyo umwana mwene nico kwebera government nenda kwerabiye umbana ibintu kwatikina naki ne messages the message ndijo no malaria is still the greatest killer as per the records of Ministry of Health so kandi tureba abantu ubuhabuzi bwa ministry batafira munongo tutekateka ngo mwana wakwe jumbo mu yeki cyasimweki nuwakwija kubaza nako irinda umushuye icyakabiri naza abana bakuzabona buyumuka nabona cyo kubahereza message kandi message ne kugenda cyo mu Uganda yona aho kamashomera gutine igarwa mu region zone za Uganda mu region yona Karamoja Moroto Kutido na Kapilipiliti Yumbe Kisoro bona bariyo bija meaning those messages they get message ya kashatu ne kwatikine nebyo buyonjo tugeta wash water sanitation and health hati abana twefasizing ngo amize ngaruka mwendo wala nyingi na no ko mashomero shango rofa first class mwena abana bakoko bari bakimanya no mashomero bya ko abantu advisinga amashomero nanguna n'abashomesa na messages ntuzo n'abazire bonka abo kuba abana bacha kurwara mu mashomero rwara nyingi sikuretwa uburofa message ya kasha message ya kane ikwatikine no kwebisa ho n'intarande that is a great message ntureba ngo kushomesa abana academically konka niko basota yamba mwana kandi tuzakureba tureba abantu bagiye mu byakatemba abagira mu kwishongora abagire abo mu Uganda yitu no bagiga hata no bakwita ngo bazena no umuru kakampara no bahura abayishongoza nabo bavuga bayito bakubera bahuru konka ushanga bakakwata abantu babatumbiye shongoro mwe tutekateka ngo abantu tubase abana bitu basensitizing hakunde bya ibintu ebibye byakatemba aho kandi babase kwibisa umuntu nashoma atunga degree agumashitanyuma konko mwana nashomere na P3 akikombugenya tkambe ishongoro atayeke ishongoro papa atumutero munga batareka no kumuhasebe so those are our four messages, the themes that we have in our presentations. Yes. Omyanya y'ikitambwire mukano tumana omwemnanyi niza ya nationals amizi amashanyarazi nebindi nkebyo byo kusinga kuteganisa twetebekanise tuta omwako tuyo tugamba hona ba umeme ngo betegure. This is a national event. A national event, kigambo national, it means a lot. Tuyo tugamba nabo nk'amashanyarazi batugirire imbabazi at least ganda gabura handi kunka gatabura kunka nawe live around that twine generators zitu nazo zibasa gukora ekwatikine na mizi Barra Junior in both national water hamwe na namiza gekwetinga Barra High School in national water hamwe na namiza gekwetinga so amizi we have in plenty na hatu wakayo mu high school atanga ushanga mizi ngataranga but now echo tkoreka we are ready na nubura nacho ukali wachigitamu Barra High School na Barra Junior tubase kuraza amashomero igana hati abushanga garigana ashatu tushabara amashomero agaturihi yenda kusiba ba teachers abakwatanise ni because this is a national function hati waje tinyoti kuraza abantu kandi ishomero rigiri ya public kandi hije abantu ba public na government hati mwinu tukubara no pinga government no ukora hati ejo ni it's not a good attitude shwari abo kwa nore ko twatuza hali nitwe baturaza hati bije kunuya nitwe tushemwe kuraza abantu bakamanya ngo hati kubizura mu wese actually kitakwenda no mwara kuyija no abari abargirugura abashomesa bakija bakabona bomwe mu region yitu we feel ngo mutwarije yanagarukayo agende nagamba region yitu nagigamba ki tutari kugenda najya tukabona twabura mizi twabura amashanyarazi na n'ibya security turiyo turukora namani twareba aha
emedara kuguza ushwiti kuguza yo kurya hine nk'umwanya wo gutigo specifically kutebekanisa very good kwina kachikwa kututiroho mbara high school number rajuni twisira abantu kurugum public twayita abantu within kandi hakuna abetu babine kantini zo mundu kambara high school so aba bantu bona bakore sente konka tugize vetting committee aho ko twenda kandi batandika kuguza mu kamarwa baguze mu kaki so tutabirika kachiko tuyihamu abutushemeye kuba tugenda na twina committee ebihiremo hatubino no kutereza feedback kugira ngo abantu you can imagine hatu twagira abantu mutwaro gumwe buri muntu yabaye 15 akadushoza izo miliyoni zinga miliyoni nkatano hateze sente kandi we hata bamwe kabana bitono babine mutwaro yawo muri ashatu itano ikumi hatecho cyuma isa sente zikoza kwijarushoza ni nyingi so ni beta kugira ngo bishe abantu mande bije mnoga umujeni mukuru ni minister of education kandi nabwo nuguja closing umujeni mukuru konka ahagwo kubaza nto twina Lord Bishop Tasser Bishop Sheldon Mweswa nuwo mujeni mukuru nawe the special guest ne umujeni mukuru ni minister of education na nabandi bajini bakuru mnoga from tongo ibinagamba Ministry of Health abwa malaria kuba barwaha ba permanent secretaries education the same Nira executive director will be here vya Katemba na gutu arumuntu gutu yontweta ukwisha kwereza abana murara ayizobere yes tukwera khendera ubugambo kandi chikuru umbugambo byamuhebye ndako isabana mutaro kushashuza sente twabantu tahamu abantu mwije muri aka messages ezi they are meant for the public consumption. So if we say pay, it means we are stopping people to consume our messages. So ni nyenda kubeta kubahiga mwene na mnonga baziri bitu bambara junior school bije abuka yitwe mbara junior nitwe champions zo mu region tubire champions kumara imyaka 15 turi miro so norene uko pe bino bireba nikoreka ngo tweyire mnonga tungura ibitone so bije barebe bintu kandi shemererwe haruno kwemara stress na nabana kurita abana bawe bari umucumu mwago kubareka bakasiba Rwanda bareti security twine yavuruguru yes mwamwehurura kandi ubunwaibembira kachika kakutebekanisa ubwo kubishomero ryo ryatorimwe kutebekanisa empaka zo mwakogo ziri ahamuramwa ubwo byamagara okwehandikisa omunira na nebindi nko kuyabigamba abantu bikusiyaho live aha TV West kandi tuzakubaturiho tubahereza kandi twehireyo tukusimiyo areba nitwe amakuru agihangwe eka kugarom studio nabo bagunze n'amakuru gitu agihangwe webere mnonga Eli Achiza omuri haro okutwisyaho embozejo omukashonshoreshe ka science na teknolojia twakuretera obwoma bumatu oburimu tracking device akandi omuntu nabwabumuraho naburonda nabutunga obwoma obu niburemera grams 5 kandi nibwo buri aha mirembe abo mwaka 2025. Case with the earbuds themselves. I'll show you why these might be a great pick for you. Omurembe okumanyango gurion konjera okuturetera lizoba twakuretera obwoma bw'omumatu oba kugira ngo aka na wakanaga nugarukamo okashera okatunga. And here they are, the Pearl Clip Pro earbuds themselves. They look pretty sleek, don't they? Just peeling off these little protective films here, and now they're ready to go. One of the coolest things about these is how they fit. They're super light. Obomu bukozire company ya Samsung babweta Magiclone Earbud obu buryombika bibiri harimo ekika kibayita 15 Pro na MSGB Earbud. Ebikebi tibikushana konka cyaye kumukoragana ebi bajangu nebyo mutano 15 Pro Edge cyaye kumukucagingwa ne cyagingwa okumara esha zitakwika ibiri kano muron gumaraho esha ina ubu nubucagingwa omuringo gwa wireless
nari watona waya no bucharging obun bukora amasimu gechika cyona chete Android, Apple nebindi bingi aka wabuka nagere nari kakuburaho ombwira buke no garakamo okasher. In the menu, Prompt Tone Wizard lets you personalize the earbuds voice prompts, change language or adjust volume. A small detail, but great for full customization. Quickly, other app functions. You can disable touch controls, activate game mode for lower latency, and toggle dynamic equalizer for adaptive sound. And if you ever lose your earbuds, here's another super function in the app. Find earbuds. You just turn it on, and the earbuds start making a sound, helping you find them. Just like that. Nchichimwe na koma ka MSG-B earbud akako nikamara umuriro eshamu kaga nikachajingwa wireless nari na waya kandi obu novunwanisa n'ibindi byoma byakanyabwenge bworokoza Bluetooth, Wi-Fi na infrared. Ebyuma byakanyabwenge nibyo birukwera kugarakamo kubushera bwaba kuzero cheka akushohoza iraka cheto muziki n'ibindi bingi nibagira ngo obu n'obu mutano wanonda kujya n'umurembe rondo bw'omu 15 Pro na MSG-B earbud ubona buguru emitwaro iziri hagati ya 8 ni 10 na 20 okuja bwenje ubomba ihanga iwaza kubiha ubundi no kuramuza okuwakora abo TV West ndi Senyomo Gideon. Webare Senyomo Gideon agongo makuru hagihango kutoba twinire erizoba amazina Mbabazi Charity agandi gategereza shayibirize chiroho makuru agacenshire programme rukurataho no mshonje otajfero.